Paramaan o pungayu. Paramaan o pungayu. Amang tua bapak anakin. Bapak Epa. Amang muda bapak Kris. Bapak HP, iya. Baru pusuhut. Oh may, akang dah. Ngapa si opat? Opat. Sudah mahita suhut. Ate, sudah mahita suhut. Huta bar, panggaben, huta gelung, huta toruan, hasibuan, dongas sainak silaban. Suhut hita sudah nai. Ate, rama mahita, narosya barus. Anggona tanda foto nanom maate pungate. Sekalian ulos holong na tapasahat. So kanay matuha mo mang baru namin. Ala sekalian ulos holong do. Amplop. Amplop tadi. Amplop. Ala sekalian ulos holong doon. Apa itu lang ngasih apa? Kami yang Kamu nama. Bolo iboto anu kan parpudi do tabay ni botoi. Iya, iboto parpudi, pariban parpudi. Ima anon sekalian dongan sahuta. Ate, do namboru na sude nakin. Paroro panggunangku pakurdo-hurdo sekalian mahamonon ni pariban ate. Ala tarak namboru sujaluk. Oh percambaran opat. Paramaan amat tua amang muda. O pusuhut iman maingo. Ate. Oh lo langsung do ulos. Ala nanu nga kiam borginan. Bajo awang jo. Jadi songoni mari hamu pung. Biarin nauli na rin ganon. Nama jalo pasu-pasu. Hamu sa joro ni Tuhan tay marita na posona. Rodo kami opung. Bapak Uda, Bapak tua, opung, opung. Jadi untuk songono peulos na boy parpahami tu hamuna, unang diberi kamu na sian rumang ni ulosi, alay pakorhon na ima. Nung adaw hiyag kami opung grosa beres, alay ni holong doon opung na, ate. Jadi ang giat keluarga yang berbahagia hamuna, keluarga si Piruok kamuna. Di tonga-tonga ni marga siagian terlumubi di jolo ni Tuhani ate pung dah jadi maloma hopong membuat rohani si matuamu edamu dah ima jadi asa sangat pami hula-hula muna ate tuamu pe opong hela nomor badai-badai hamun ada Allah sianggiat keluarga yang berbahagia mahamuna tu joloan nyarion. Jadi biha akang dang tambah hoti naik. Songonima pandai nami. Terus nami. Baik damang mago musik nomor tujuh. Sudah
Mr. Lingga. Au. Ekor Parkibo. Cek, cek, cek. Oh, pere jodoh dah. Nunga suhut, nunga sakita sudah, nunga si puluete. Upasata mama. Tu nama ngamai baru nami. Apung, upasatu apung. Alang si sada suhu do ita. Maksud tu sonon molong asa tu hamil sudi mana nasi sidik kalang ona teh mau lihat teh. Jadi dihita namar dongat tubuh paparan raja nabarat dong asa bentuk silaban lah sekaligus marot baru berenami rap mah itu dison asa tapasat ulus tu parborota. Ibo to habi opung santabi jalupung dah. Sila pate opung dah. Ibo to. Oh, boma ibo to. Iya. Songoni mah belum ngamatua. Lupa do ibo to nak nakino na hulokon parpuri ibo to niku. Tiap dua hamu nate. Iya, padonok tuson. Iya. Jadi songoni mah opung bawa dok boru-boru. Di naman jalo pasu-pasu para rumah sari peok kamu sajoron itu hatai. Nyom marodo ibotom membuat ulos. Anggia tujuan nerion keluarga yang berbahagia muna. Keluarga si piruok kamu na di jolo ni masyarakat tarungo bini jolo itu hani. Ate tusonope ulos naboy di pasahati botom mempuk tuho lasrohamate anggiat tujuan nyon tangyang ni botom tubuan lak tua sikuru di dolo di parbatua tubuan anak tua mboru dongam mo mai sormatua ate ima tangyang ni botom ate. Jadi songon ima musik na tuan mo pa din namin Gabi bu. oh tulak ko botom na benda mang ma musik na homar tusi Gabi. ya lang enggak tiga kali ikaw musik
Songoni mak. Hari loko kamu nak konito dak ku PGB na unsiki. Opung. Ai do ani tu pungon na mahu pasahat. Asa di gora sudi na di sidi kalangon. Odoran yo pungon mate. Mau lihat jadi kita namar dong atuh namar dong asawal tok narong di bodi non rap dohot boru bere nami asarap kita di son lau pasahaton si pasahaton tak tu boru tak hari di kita di son mau lihat jadi tu son mereka tu julun jadi songon lima ate dia muna berek kuna dua sonari hamima hula muna nadison sileban huta barat dot sileban rap dot boru bere nami ate Oh, lo tulang. jadi songon lima helak ku mojo sonari ate alau makmu berekku opung di mudo nasa berekku tuho boru macelas rohanami hami kabapam nadong di bonianon duku boto hami baritana na boruta barat nagabe sirokap ni tondi ni berekku pahopoko siagienon alani i anggia matong asirohan yang mata debata di parrumah tangga muna hamuna hela nami boru nami tangyang nami matong tua mata debata anggia asirohan itu hatta tua kareneng roh rumah tangga na bahagia rumah tangga na langgeng hamu na rumah tangga na gabi na situ anak situ boru paso-pasoan itu hatta tangyang nami dalam nami martang yang tomat tadebata pasaton nami mah ulus nagajang ulus sitorok rabu neng donon nami ka tuhamuna hela nami boru nami unang nilai ni ulus iberek kamuna alai tangyang nami atong tu debata anggiat dapat songon nilok na nama dua asa tubuh lanak tubuh sikor di dolok di berbatua di parumah tangga muna hela nami dot boru nami di pasu-pasu dewata motong tubuh nanak kamu tubuh boru donga muna metong saur madua atau balitang mabagabe na tumundal hon sita duan di parumah tangga muna sado dewata saut doang motong gabe totong mahamu marsi paulolowan Matutu. atau sak disulung asa matupotean di tigaras duku pasahatam yang nondurus nami parhitian nami martanging tomat tadebata martinangi marbineja matadebata di pasu-pasu hatta tamuna lileng mamangulu saur saat panggabian utma horas Matutu. alani permusik nami Gabi. patay adok seporu nami nang mandok kata sekita na marang-maranggi mau lihat abak permusik nami Gabi pu. pasatulus mahami tu hela nami boru nami pedang na kodang na partusi Yuda. Bali,
Horas. Horas. Songone maupung dah. Tuk songone maupung na boy terpatu pahami wasuton seberus lah serama pung dah. Kapung dah. Allah. Urut ya mah tuh lah. Jadi mangido permisi jolo abi tuhamuna boru bere dong asahuta tu hula nami jolo ate. Kakak ada itu dah. Oke mak perantah. Oh lah. Songone mah tuamu tulang nami. Tulang mona nyari. Hula nami nama ramaranggi. Sadala mahamuna katulang nami. Satu. Alay bolo saya dia pihok kamu pasu-pasu yan at tulang. Unang jotor bubar hamu tulang dah. Jadi songono sok itu hikana sa hula-hula teh. Terlebih mah suaranya amang burutan na kita tanah kabagi. Tuhita na sa hula-hula na kinon asa di somaita. Salinai tuhita na sa hula-hula. O nga be. Jadi songono may asa unang kabiado kono atina marula balik kita. Bolon na tapasato non dia ka ulos yan non hulos holong maanon mangyuda saya ada napaduahon alamar pangidoan artinya sutina sa rambe ala adong nan di pasahan tu penganten tawa malihat dulu dina sida waktu ate dos maruata teh jadi songonima tuhamuna ala na kebetulan na kinong adok kamuna ning mandok pasahaton mungkin rasa ramata sa tulang pinasa Tuhan muna songon dia niya kasurana. Mauliate di hita sa sudena parhorason mauliate di Tuhan ala dilian di hita hasehaton o dison hami sautik mandokon hata tu berenami na dua o dison hami jongjong tulangmu molo bereniba siagian mungkin dang dope kenalhian kan alay hami tulang na namangulu tinggal tolu sada nueng marsahi orang sehat ibana alay sahak matabe tabe nauli tade nadinggan say sahak ma pasu-pasu ni Tuhan molosian hami tulang monaro hami padua au masya pudan abang bapak Berton masya kangan ima tulang muna dison bere adong neng silianon nami sautik dang alani adong nadihami alay sian iyas ni rohanami hubap muhami adok soti aso adong ingot muna tutulang muna siya kami alana natulang mon nung marhusip-husip pani ahado taliat tu berette yate ape holanido beretta amanjalo tu horhita daw hiyak kita tu sidik kalangan ninna baru marpokak mahami patul jadi molosongoni ahape nahuliak kami bere molodope nahuliak kami sakap nauli sakap nadengga tuhamuna seyang giat ma tamba lasni roha jalanungan na kinongan di dokon amang pendeta moloboy sekali seumur hidup jadi keluarga natugu kami na baru berkeluarga dobe alay mungkin bereku si desti nung adiboto songon dia prinsipku jala songon dia perilakuku o molo siagian mungkin nang dobe kan alay marpos ni roha hita tutuhan hamu padua do kuncina pundasi keluarga kalian berdua nang adong manangis molo kuat hamu padua kuatlah keluarga itu kuncinya yang paling utama ibe na kinongan di dokon amang pendeta jala ido na sidok na tutu mudah-mudahan ma berenami mololau karejo ingok ma berenami on jala berekku hodo bere sada hodo boru jala di boto hodo somon dia baba marpangi doa kami marserek ni roha ho berekku songon umakmu di tonga-tonga nami songon Maria
hohom alay dinunuti, tiru songon uma, unang palagodang hata, alay perbuatan yang paling utama. Imana huda petami sian ito nani, padiar peburu imana, molodok si ulaon nami, ido nak galemok na dihani. Sialani ido bere, sauti adong hupapumuhami, sian ias nirohanami, unang dipalau hamunon, molodang adong napurluhian, na sangat mendesakian, dang bui, ala naon si ingoto muna doon siya kami tulang muna, dipasahan na tulang na. Unang diberi kamu da bere, isina, ala ido na tolak debe na upapumuhami. Jala kadunian pen isian opung dah aladang boyro ima sian opung jala adong dosian abang Andres Jakarta ima titipan na bahagia bere di masih dohonon namin je siyang masalu na manita masuk tuhata kita salu na luaing balitang ni pagawin na sudah sa situduan ala nung nga luhut magabe dialan ni akan marsipaluluan pinasa ni pagarba tutong gido rambunang di batado tutu na mamasu-masu parhitian do hami si huna so ni masa na do masalu na bere mo lihat ma. Jadi itu nanti yang mengurutkan natin noon, duk selesai noon, at tinaunang dyan terbubar hitada, gimana kita nanti yang mengurutkan. Jadi sotik, Tuhan muna na dua bere namin. Takas sa tatyon, nung amarlas ruha hitam, nariya ng tobita. Di terlobi ma libere namin. Buru, natin noon, mga jelasian natin, suara ni tulangmu, molotung pe adong na dipasahat imala ni holong andian nya marhite na dipasat na ito bere boy dolohonon sa nadalan may sasaratang yang may tujulan niya ron asas tuwala lak mamutu bersikuro rondang bulang matong di perbatua setibuan anak mamu mati doroboro sa idong amuna may saur matua Matutuk. diusok na palangka tuhuda pa jaringan satu dia mengalahkan sesima dapat tahu persaulian langsung. Matutuk. Jadi ala ni ibu sakit yon. Menggoreng mandi di balanga marisi marlosor. Setubuh boru mahamun naga beserjana. Kabe anak mahamun naga be profesor. Ala ni itu kita. Adok kita nama nambai. Nang adok be. Jadi ala ni itu hamu amang baru si name. Gabe bu. Aku pasang tame maka di pas-pasu. Ima marite dia ka ulos. Benda mang musik na nomor tusi. Oke. Oke. Lanjut. Oke bu. Iya. Mas Jesus te
Jadi songoni mah tulang. Unang jatuh bubur hamu tulang ate. Imang. Jadi tuhita suhu tete. Asa siap-siap kita. Songoni mah tulang dina mga peho pasu-pasu hamuna. Tupaho pumuna manang nabere muna. Lasrohan nami mamereng katulang nami. Disope indrodo hami lau pasangapok kamuna katulang nami. Tung jari-jari 10 na pasapuluh sadahot si Bajujung. Roha mila madapot to kamu ma. Lasma roha mo na katulang nami. Daksunda pulunin na sosakop pe palia. Daksunda uhum pabenon nami sosadia. Sosadia non na boy pasaton nami tu hamuna. Lamang alopulopi hamuna. Raja ni hula-hula nami. Lasma roha di badan. Ulinang roha nito di muna na katulang nami ate. Jadi tu hamuna pandai nami. Gabi bu. Kalau kami ma raja ni hula-hula nami. Badamang madiami. Musik na humbartusi. Gabi bu. Sampai belakang. Tidak, Krista sama. Hei, hei, hei. Hatiku, hatiku, Maria, jangan
tulang na boy pasaton nami law pasangapok ka muna ima dinabanjalo pasu-pasu parang saripeon bere muna manang napapumuna tukso sa diyay katulang na boy tarpatu pahami si titi si gopa golang-golang pangarauna o tituk sa diya na boy tarpatu pahami amat tadi bataba manang boy pasu-pasu na si roboti kami tulang mardo ka muliate Sote Amang Guru. Mau lihat Mahkamah Guru. Sote Amang Guru ate. Memang toho dia Amang Guru. Dikilmar la seluah hamu. Ala tuk beso mani. Pol tak bulan si Raja Manggule sinodang nesa 20 di alaman. Dinaroha mu akamang boru di dalam marsum batuk pesapul jari-jari pendukun dia kasama jujung ala yadong dope hepen ya habis di jari ni tangan ala tuk pesomoni amang boru bakko do namang boru ate belum tuk memang binoto narwana amang boru buha ada benon amang boru oh nauli jadi mau lihat mak angge mena tujulan yaron se marpista mahamuna boleh tuk berubah dia akan ngirim dia karuannya ke hula-hula muna dan sisi mama satu muna ke amguru naule atong buha amguru kasih tutor nanti kami mamang idohon naule jadi sokoni matuan mengurus nak kusukuran mana tutor namanya terlalu dihamil nama dulu anakon sembali ke ditawan nanti seberapa dulu penetapan baik dihamil gondak setuju alas padung atau gondak kesehatan beda bang ini nomor sini Di mana malu saya sahabat sudah horasan horas horasan 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 horas upasahat kami mah tu boru si jalop paribat nanti udur mah sudah kamu baru beri nami Oh, lo sali mas apa sudi baru itu? sekali ama dengan dongas sahuta ate Iya. upasahat kami tu kamu nak baru nami si jalop pariban kamu mah membuaton odora sudah kamu baru nami ate dongas sahuta di tanah pariban parorot parangun-angun dok pakuduk-kuduk nak sulena naso si jalo perjambaran Robe mahita kay nang do nga sahuta di jauh hasuhutok kita nung nga sa tubuh kita unak sangat orang aren nung kita nakinoon oh sa dalam mate halo Horas bos. may ngaman waktu ate alaror dyan na tua-tua sekali Bantu like, subscribe ya bosku. songonima Panginoon ni Raja Bantu like, subscribe ya bosku. Tetet layar bos. Kasih gift dong. Kasih yang terbaik lah. Bolo hurang Patuloy mo yung oto. Pokoknya yang terbaik lah. Habis baterai mungkin. So ano matuhita ala ko nang doodorat tanakin. Pakai na jaloi tabagihon ka. Unang araw mumutungutan mo. Kung nasa tabi huta. Auran na po banaw na. Ate, tabagihon. Ate. So ano mo pasatan ito muna. Kasih yang terbaik bosku. Jadi satay mari kita Tison kami siang pariban sudena aka namar tohonan. Jadi sautik hata tu si Fran salelengon Fran amang buru di mudo anggo sonari dang kuebe amang buru idok kuko tujuluan ni hari
Jadi memang na tuari penga mulai marsiajar si Pran udah lain mana. Jadi las roha. Jadi sian awal pe hamu namardongan HP disakabi Tuhan sonari bunga beri jalo hamu pasu-pasu siat Tuhan sayang ma tujoloan ni Arion gabe keluarga na bahagia keluarga Sitiruon hamuna jala molo boy molo marbada hamu satu kemanyan unang lele alana da kadong keluarga na sumarbada apapun ceritanya itu ndak ada itu udang marbada-bada na hamu ndak pasi basa alani ni marbada itu hamuan non dibutuh hamu madi dia kekurangan satu sama lain. Nah, jadi tu si Desti tuho des takpala kodang si dohonon ni amang buru alai cuma ba malo maho membuat rohani si matuamo dades salelengon manjahian do memako manja alai anggoon dang beda alana ikut belajar nama orang des gak habis orang ibu rumah tangga jadi mungkin ido nabui sian namang buru tu si Desti mungkin ditambahi umak misal terima kasih kita ucapkan sama Tuhan karena hari ini berkat yang luar biasa acara pengadation kalian berjalan dengan lancar buat kalian berdua Siagian si Desti ini banyak kali kekurangannya jadi terimalah kekurangannya itu dan kau juga Des tidak mungkin kalau Siagian ini nggak ada kekurangannya saling menutupi kalian ya jadi keluarga yang sukses kalian diberkati berkelimpahan rezeki kalian pesan bau baik-baik kau jadilah kau istri yang baik buat Siagian jadilah kau dek parumain yang baik untuk mertuamu jadilah kau eda yang baik untuk eda-edamu ya dek selama ini pas kata Amang Boru manja kali kau dek memang iya betul sekarang gak boleh lagi seperti itu belajarlah jadi istri yang baik bukan Bau katakan Bau ini sudah mahir dalam berumah tangga bukan kau sering-sering di rumah Bau lama-lama di rumah Bau sering kau lihat Bau cekcok dengan Amang Boru memang begitulah berumah tangga tapi tadi dari gereja ya satulah untuk selamanya apapun yang terjadi tetap satu untuk selamanya. Jadi pesan Bau baik-baik kalian ya. Ya, si Desti apa-apa garda terdepannya Bau mengadu sama Bau, sama Opung, ya kan? Baik-baik ya dek ya. Pesan Bau baik-baik, istri yang baik kau dek. Parumain yang baik kau buat keluarga Siagian. Demikian juga kau ya Siagian. Hela yang baiklah kau di Huta Barat, saling melengkapi kalian, saling menutupi kekurangan. Jadi itulah dulu dari Bau, dilanjutkan dari Uda atau Tante. Mulai dari waktu itu di Bungata, ya jadi Desti sama Siagian ya, itu udah pernah jumpa juga pas kami jalan-jalan ke Barus. Pas saya nanya alamat di Marokoko, udah sebenarnya, udah si Desti di rumah udah tua. Marsima itu udah sidis di rumah ruda. Jadi ya saya rasa tidak usah panjang lah untuk memberikan nasihat. Yang pasti apa yang kalian dapat tadi di gereja itu firman khotbah yang diberikan pendeta kalian jadikan itu menjadi pondasi dalam rumah tangga kalian. Atau penelitian dormuna sehat-sehat sudah jala begion harmonis selalu rumah tangga muna. Hati setia teh. Jadi udah nggak bawa apa-apa ya. Karena katanya adong dosi kusik muna utan pe muna jolo disibul ga penna muna dah adong satu nak kamu na tu saya sibul ga ba
torsa no nih. Jadi nyoni mana ulos sian opung isi tipet do. Molok adu sian kami dangan dong. Alana sesuai dengan usik pusik muna COD di sistem munan non nate. Jadi saya kelas selamat berbahagia. Arong dope hamuna pasaton. Asa oh iya ya. Mananya? Udah hilang. Unang badebu. Mananya? Unang badebu imaniku. Unang badebu dah. Bereng jola dengkan. Oh ya mang. Ayo na. Oh. Olah. Bereng jo. Buat jo kartu-kartu di sini. Bahasa aku ya mang. Alah tidak dikasih itu tuh madebu. Itu. Saya tersonggok iba bah. Kode alam. Oke. Jadi dah ngarong be, napa satu kata. Asa ni pasahan tu raja na tua-tua. Arong dope. Ni pasama tu amuna, amang raja na tua-tua nami. Arong dope. Maulia tema tututa pasaha tutuhatta perdengan basai na toktong mangalehon dihitatiki tarlumboy baditikyon di namarlas ni roha ita makalason pesta pamas-masuon ni anak do buru ni huriay ima ang ginami di son do anak nami siagian sian hami utusan saluhut na hami kakak-kakak bau semua di sini. Tidak ada yang kurang, udah lengkap. Jadi si dohono nami tuh hamu anggi. Tuh. Diho amang siagian. Depan. Huboto hami doho anak sasada doho itongani keluarga ni marga siagian. Sungoni nang si desti boru sasada sian marga hutaban. Mangido hami kakakmu baumu doho inang mudamu di son doho pariban. Anggiat manyan agian songon matanya ribicar ho manondangi di tonga-tongan keluarga agian nang di Huta Barat. Nak songoni di ho anggiat manyan gabe bulan panondak ko di tonga-tongan ni keluarga ni segian doho di tonga-tongan ni keluarga Huta Barat. Sada do matanya ribicar, sada do bulan panondang imahamu na dua. Alai disodangi do saluhut portibion tiur jala uli songoni lang pangiruan nami do ditanyang nami saluhutna anggiat manian rumah tangga muna gabe rumah tangga na berbahagia na setia selama-lamanya molo marbada hamu angki unang torsai hatop membuat keputusan dah ikon adong do kesabaran tarlubobi di ho amang agian awa pala helak kusiagian dok popo bisa sautik sada do helak kusiagian dotong jadi huang gak mano yang mano kata awa aparatu helak hoda malo maho mangajuang ikos des songon do di bau nakin bau tabar nama jahian non ay bohama si holan opuna pagodang-godak kon jadi manjahian jadi kon sabar do agian mengajari di hahurangan nai ikon terima do nang dihoang dida unang gabe dibuat toko di keluarga Barat abo manja doa sohya marbuat tidak bisa harus belajar terus manang ahp naning sudah di tongan rumah tangga jala ikon di bagasanmu tangi yang tutuhani dohamu laho mengadopi akka gelombang-gelombang hidup di tongan-tongan rumah tangga ikon mardongat kon debata dohamu nada mangda
Dang boy hamu mangasahon gogo muna sandiri pikiran muna sendiri laho menjalani rumah tangga songon ende nami nakaning dari gereja pasah madiri asa Jehovah patureo dah ikon andalhon hamudo Tuhan Jehovah di tonga-tonga di rumah tanggamu asa ibana mga nuturi rohado pikiran muna laho menjalani gelombang-gelombang hidup di tonga di rumah tangga asa boy rupani lam arga sangap akan atau rasuna padua jalan mulia di batari tonga-tonga di rumah tangga muna. Jadi songon ipi haroron nami di son cepek madohoron nami. Bohan. Oh. Jadi olah ni mana terpasat kami. Ima peu salhur di roham dang pola gajak dohoron nami dia. Alai songonon di son ala godang dohami namar sauda war pariban. Ikon gajang do lagu di hamin no. Ikon leleng dohai manotor. Jadi songon ima, songon dia penuh pasahat kami las marohamda, mana songon dia makna. Oke. Be Abang Raja. Perjola Yang mas, pasatong kalau Madam pariban Sotik. pasaton. Langsung ma. Oke. Paido mo mamusinya. Baik mama permusik na tabo-tabo yung kaya tus lamunan. Gabi na tulang. Oke. Goyang. Goyang. Ya. Calo, calo. Oke. Gabi tulang. Arusek. Kalau waris saya. Mari berdoa.
Dauhia dopeta tu baru sedang kenyang. Jadi upasa tapi mah tu raja na tua-tua
Nasian Barus. Namanya amplop sian pihak paranak. Namanya amplop sian pihak paranak. Isok kamu. Harang ko sudah botan iso. Ambil kaca. Si Marbun, lain namin si Marbun. Lain si Marbun. Namanya yung upload. Pro apa tu tu? Songonon, ate, Tuhan musia dua pengantin baru dah, pungda, siagian dohot baru tabara opung, lasar wanta, mau podok terdita, puji Tuhan mati, sukses dulot don, tangan dok kendala, tiar sudia ke ari, tadalani, lesan nama muka, cak tu nama nipuli, jauh dah mison atas nama, raja adat ngadok kerapar masyarakat khususnya lingkungan pasar baru pun, sekaligus do LPM, sangat luar biasa do pesta tono pungolo malapatan dua harajaon maniop ulo munon di pesta peresmian pernikahan muna ingok mahamu di hatai pendeta nekinin ate di sido hami nekinin do hami umbege hatani pendeta manuku kamuna dua ahado giok muna ahado situ numa muna ada mondok ati-ati ada mondok ikan bakar jadi bersama Tuhan ingot tamu mah hatani pendeta lugo kamu mah ate suluk muna bolo tantangan perintangan gurakindo nama sari pion alai dia musi 26 rodo hami sadana jana tua mengpasatul ulos nama lapat ulosot unang lupa oleh si pasingot napa duahan unang luas orang musirang atau pitu bilangan dari 12 bilangan liburan tubuh madu makin dobo boy kape pangaluan ate balipat takari kumlas doan arimu masih dua magabe ngadengak kita masih poluan ulosot on nama kege kuper kami kurus nagajak sitor rabu pagajak kuper tagabe mon pagajak kuper horas mengusi pada muna presiden nama tadi batai berkami kerajaan tua-tua segala raja ada bunda dak pala mar musik pasatami ulosot kamu las barwamu ulinang rodo di munaten kayak 22 mulai teman kamu nak ampun nampol na. Jadi songon ni mah tu amo raja nang baru nami. Ulo tulang. Yang kau sakat, oh adong bape. Oh, ya adong kiriman namang baru. Oke. Tapa sama etong kiriman. Sada, dua, telu, opat, enggak ikut itu. 5, 6, 7, 8, sia 10, 10 sada, 10 dua, 10 telu, 10 opat, 10 5, 10 6, 10 7, 10 lalu, 10 sia, 20 sada, 22, 20 telu, 24, 25, 26, 27, 20 lalu. Songoni mampung ala dang tarboa sude taropa sude dengan sautan teje mirip telas orang mampung dah 20 tu lah 20 kamu 20 emplok 20 sakita banyak ala kiriman deh ala kirim asa di bawah tontongan non paretongan na ulu 20 anda may pasahat oke songonima jadi songonima amang baru naboy pasaton nami ulos pasu tuha muna mau lihat sama tulang gabe majalah horas najit to kamu amang baru jadi dihita asa tajo ulah-ulata menurung tulang pajahitan strip tulang hutakaol
tulak sitorus, bonanyari pajaitan, tulang robobot hasibuan, hula-hula namarahangi, sihite sinaga pajaitan, naiborhu, tapubolon. Alain narohanami sa tabi hamu tulang kami na burju, tulang manurong. Alahamuruan dong manugu bere munau do burmunau tujabu. Dang namang orang isang muhamir aja nami. Buaya tikipar puri manok ko kami duk sidung. Sa tabi jolo amang buru, pagpagkureli jolo ita amang buru, adong nating galotik na amang buru. Aka, arisan tulu ulos na si pasahaton namang buru ko. Lupa awak kino namang Oh, buru. kaya betul lang, pasataw. Jadi songone mapung ate diha munada bolo adong punguan manang na punguan siagian huta barat siopak pisoran bolo boy dohi hamunate ala doho do opung mararisan jadi bolo boy untuk kamu mai opung dah ate manang di dia pe maringanan ate ido na perlu ate bolo hula hula do boru peiba doho tiba tong bolo na ngaduan tubuh ate jadi songone mah sanarisa namang boru mardo ngamuli ate Babi. Jadi moliate madia mula-mula nami huta barat do tulang namang itu amung rodi sude ropongan do kamar tuan di huta ala nang sikau di bahasa tamu ulus ni badan dulu di sorti mereka kapas basuan nakpe di lawan mula kamu kerja nami totong matu hatta matulai pada mula asal totong kami akan pas masih roa saat tuang di bagas nabi langsung ni mana kami pada kita mula di hutaun totong matu hatta di maramoti di bakahi pason do las neroha do nami masong kata ni tua-tua napura tano-tano orang geng boy mati ada di mana malam blok di mana blok kerai jadi Jadi nggak boleh be. Jadi sama ni mah. Upaya time parti kenon. Sudah nomor kuar tulang kami, hula-hula nami atau kuari mah. Hula-hula manurung, tulang pejaitan sirip hutakau. Bona tulang sitorus, bona neari pejaitan, tulang robot hasibuan. Hula-hula namarangi, sihite pejaitan naiboru sinaga tapu bolu. Roma amur aja nami. Jadi soalnya manusia beratar dan nami ulah nama nurung. Kamu mana manggohi nasa babat jauh. Soalnya bagi dua nami. Mau lihat? Jadi Roma amur mulai siapa jahitan hutakaul. Bona tulang sitorus, bona nari pajahitan, tulang robot hasibuan. Hula-hula baulen anak sihite pajahitan sinaga neboru tapu bolu. Roma amur aja nami. Dia minta dia kau tahu. Iya. Dia. Nora katulah. Hula-hula bona nyari, bona tulak. Hula-hula marah maraki. Bona tulak sitorus. Kubasa dahami bakar aja nabi. Nyari pajahitan. Tulang robot hasibuan. Hula-hula namarangi. Sihite pajahitan naiboru sinaga tapu bolon. Roma bakar aja nami. Tuluhai pajahitan. Jadi do dihita dong atu pajahitan tulang dohot bonane ari pajahitan sisa dama hita diso jadi soni do tutul dihamu murnami asa goraho kamu maju tutul sahelai mana tahu hurang bengi dope aka dongan nami tulang dohot hula-hula bikamu makar nami tulang pajahitan sediri hutakau bona tulang sitorus bonane ari pajahitan tulang robot hasibuan, hula-hula namarangi, sihite, pajahitan, sinaga, naiboru, tapu bolu.
Tula rawat siopik. Ido. Setiap itu dia hubungan disebut naik mereka segian. Molo hulala hami hula hesibuan. Asarap pak mandok kami do. Tumanurun. Ima hulala lok macam halako perjulu na mama. Wai dana rohamuna hamu pernah disebut naik hesibuan. Manurun. Oke. Jadi sawani ba pangiduan ni Rajai hasibuan. Rak mana tidak do tulang manulung Rajai. Tabak kemet ke tuluai di Panjaitan. Hula-hula bola nyari. Hula-hula na posok. Jadi do semarwata jamuna amang murunami sekian. Molo sawani do cerita ita. Nasabu saat kami rupanya hatanami. Kami. Do semarwata dihita hula-hula na negorahol ni para kelengotan marga siagian asadabo song pandohannya kana madua sada bisilu pagarong dua silo pawi molo sada bisiro kata hita kaula-hula saluna boy mata tolobi akan auli inama iro narhaku bila malamu worngin. Jadi sawani pada bulan saluna do katulang kami. Duksi pula mono kerajaan kami pasat ulos tu akaberin pada kita tahun ba tong ba mo johot tong di ngana munabe ala rohani madapat to kamba karja nami so ngani bagaimana nami molate Jadi molate madi Tuhan ta molate madi hita saluna dung pinahudi utu lotte di bagasan dasarario boido hatidak konon nami paduan kana betua mangguru lumowi majamu nak kaparsa ni marga siagian gabe tulang sinenne murguru go silala matu na me pe hober kami dang marumutugut na magurang pe sudi maras ni roa matu raja nami jala yang paling disyukuri walaupun begitu waktunya kita untuk makan tadinya marabasa Indonesia itu boy raja nami. Saya lihat peserta semuanya tidak ada yang merungut-ungut. Tidak ada yang merungut-ungut. Walaupun sampai tengah 4 kita makan. Tetap aman dan tentram. Nanang dohonokku tuh destina. Dotoivan. Itu bukan oleh kepintaran kita atau kekuatan kita. Yang mendukung saya lihat yang paling luar biasa. Kalau menurut swasta yang sudah kita lewatkan pada hari yang lewat itu. Musim hujan. Sekarang musim cerah. Parwami bang. Itu semuanya adalah berkat Tuhan yang kita terima. Jadi soni mau buat. Dapat baga jaku eno kan. Karena mau baga jaku mau gabi mana batu sui di manurung mau batu jeru. Lagi no? Jadi mau lihat mah. Ingat sok kami sunere akak tulangmu. Molo guario ngator sobi bisa betul. Jadi orang ngobok kami son. Akaulus gagang rapo. Asa gajang barita gabi, gajang barita horas. Pos maruhan nami pak. Melalui pesta pernikahan muna di bagasi sadadon, bagi destina. Tangyo kamu tanya ka, bagi. Opung ka amu. Melalui pesta pernikahan muna di bagasi sadadon, saya yakin bahwa di tengah-tengah keluarga kalian nanti. Kalian tetap diberkati Tuhan. Yang modalnya harus bersama-sama. Masih awalongan kamu sopan doa di badi desinakin. Itu sumberah. Molo boy di batu kamu di tengah-tengah keluarga kamu naik. Dabok muma akan nauni do akan adengkan. Sopan doanya akan nama tua doa nami tua lala mama tua sikori dulu di purbatua. Di hari nanang roh. Tua nanak, tua boru mahamuna. Dong amuna may sa urma tua. Matutura sa tubuh hari-hari di partukon ni Huda perlinggomannya kadadana pernyamannya kana madua di pasu-pasu di batama di pantunga di tungan ni keluarga mo dua katikin naro. Tubuh dihamu anak nomor sangap. Boru nomor tua. Dong amuna ma sa urma tua. Matutura karena duang baik di sumur gajang duang baik di bordar di pasu-pasu di batama perumatan kamu na dua katikin naro. Di lemahamu destina Ivan, si gajah ngumuk, jala si toro pinopa. Majuju. Sama teman sekarang. Pas satu naik maka udah kada ada ngeselas ngerohan nami. Tuhamuna apa pun nami.
Horas mahita saluna jala gabia. Amang parbuat. Gabi po, gabi po. Paridana susu perlopan. Gabi rin. Tunan nudo sa tubok nami. Baik mang amang godang na upartusi. Gabi po. Jadi sewani mari abang hula nami tulang kami saluna dobonan yan. Lasur nami kerajaan nami di bayar hatamu ulus di badan dan akun nami do ulus itu di marite pas pasuan do nami kan itu tua tiko main gigi bulung air rata. Ata pinasa ni tulang do kapas pasuan do hula pas auto matong amata martua di bata. Mau lihat mah sonari be kerajaan nami tulang kena tulang. Neng Roma kami, madapat kamu radema. Soalnya manita beran dulu. Asaborat sekarang, asal pada uta, tuh katulak tak belum lata, mengarah deh. Abang baru kunci nabi. Gabi, aku gabi. Neng borak mami, asaborat dama kami dok musik mi, lau pada beton akar. Gabi. Menjama. All right.
Mulai ada mah, untuk ulas pero harami, di bet kamu na, yan ako na mereka segi sudi akatulang. Di nang roham nakin mendapat kami beri kami di takas ni untuk dakadaka tadi di ebeng-ebeng. Rohamu marsob mendapat kami akatulang muna, marisi do tangan nami ris akahebeng. Alani martangyang mahami itu amat terebata. Di pasu-pasu masudi akan pinikiran dari rohamu. Sidur mana binaan gabi ma akan nadiulah. Matutura dana. Kalau rame asong paduhannya hatanya kena matua. Tibaw karoma tibaw di tiga liga. Mamora mahamu mangulat ano jalan mangomo mahamu nang mar tiga. Balitang mapagabe natina po tabo. Hari muna yan ako nay marga siya do gabe jala hol kulo no asal matotoka mo masi paulo. Matura dana. Sama suru sama. Masabi daw ulah na kanauda kanadeng kadidagasan na sa rimani pato. Ipaso-paso tua may ta horas sa lagabian. Ako si Tito na emang baru. Jadi song ni makarata nami. Song malusia tanya kerajai. Do nama song katan dua tua. Di mana sopa kulang-kulang parauk na. Song ni penato bai sopa nami kerajai nami. Tua tayo mak pada manggoi pasu-pasu na. Matu. Dalo kerajai mak panggoi na. Amampar ko sin. Di parapan do angko panatapan. Bay mamang gondang si Tio las paduma tuha sahata. Cici permata ikaw datang, kami doang kado sila. Kabati kadiya bulan, sama jalan kami hari. Horas sila sule. Horas. Jadi sawani bato sa tabi di amu tulang mami ulanay marag manuru. Ala rompang iduan dari parhobas dong sahuta. Akamar poso-poso kainata. Asa bulusa manggoi ulono. Mangido na siya perdolo mato na siya ipian nono sa goi rajai tulang mami marag manuru. Mau lihat tuh. Jadi hita STM asa masuk kita. Lot kaparhobas. Semua dari hita waktu. Hita na sa STM. Tole, Lot kaparhobas. tabak ketikeo. Sudah mak kaparhobas. Araw lo soni rupo. Olo. Tabak ketikeo na kaina. Akama. Pahito. Unang balanjut tu waktu. Uy, pahito. Parhobas na iso sudah. Begak. Karena dari parhobas dong sahuta STEM. Masuk mawak karena nami. Naiso parhobas sudah. Soni manita boru bebere di pendengarna. Aku sebenarnya pemburu di berkesiget dia memang meronon. Aku nama kadayon. Saya nak baca dan doan. Jadi soni mah saya ulang dulu jalan kini di paparan itu dengarna. Di semua boru bebere di pendengarna. Oh lo Nah soni mana dia nak kerja di doula. Nama kalau tenaga nak kini itu amun saya sudon. Gaya jalan orang semua itu sudah runding dan rotok. iya, sudah. Nali mahuta. Jadi, Iya. lima tutup aku di oras di bagas pornginor. So nama Dian. Tabereng ruas tau. Alahi mangaturi. Nah, makatai kerjuan Yehuda. Di rohami amat Dian sakongsim. Ima sedos dirohat dari lima yang karena sabta. Adok kita 10 tolu, adok manong sahala pernah kebe. Itu hopan ipa. Aso ore aso tani dalam ma yang hadir di. Jadi diamu masuk ke polon. So kami parhobas sa STEM. Saya mangkunami wala dito tulad nami diamu. Saya mar tatlo mariamu kapasupaso nalilet kumani. Jadi untuk sokori pelihara nami, kalau sudah nami di tanah sistem asal karena sartai. Jadi mulate mari aku, mulate mari Tuhan. Baru
nami. Gabi. Lapas satu si dua nami na amin paman na musik na humpar tu si. Jadi saya tahu dia mana betul tanah kami. Lusa anut si dua mulai kerja nami. Bau nang termor tamu hok mau muncul di ngaram pulang. Bira nami gabi. Paman ang permusik nami. Baik permusik. Kodangin nama nong. Garis Melayu, langsung terbakar. Selalu coba dengan goyang bedi. Adu seksinya saya, adu gantinya saya. Badan duda bergoyang-goyang. Garis Melayu, langsung terbakar. Selalu coba dengan goyang bedi. Adu seksinya saya, adu gantinya saya. Ada kopesan kurukmu nama dekat orang pe. Di mana Raja Nami? Dua kaboru beri tuan di bangarai nama. Haji Sude. Oi dong. Jadi mulai dari amakan nama tuan di utara kami menang sarikat Rosude kerja di Parhobas. Raja Nami kerja di Parhobas nama tuan di Huta. Daktar Palosami tenaga munai mulai sentiba ulanon satu anak sipun. Alani martami yang mahal tadi mata ditambah beri awak kabis ramadhan nang partodio. Dohot holong nama saya holongan dia kamar sahuta. Asal bertapa-tapa akapas-pasu kita salahuna. Dohon masuk kata di tua sasak disuruh masa masuk hotel nunga sahata berunga sahuta. Pasahaton siluan harga itu kami. Sahur mereka satu panggabian satu parhorata. Jadi amang parmosi kami. Lama noba karena berhubas na betuan Huta. Roh akasarika SM baik namang kodang na operasi. Gabi mang. Razani Parhobas STM Manang Kongsi do soni perengkel kon nabi saluna bola pe soni pinaboy tar tami karza nami songa soba ni umami tu amuna martami yang mawala tariwata anggiat dapat tu hatu kapas pasu ami pada sudon asabe utenga sana patawon nami tu amuna taruba ni amro asau tanami do nami so kan si tuai titip mani sopa kulang-kulang parahuna soni pe na tu bai soba ni umami karza nami tu ataima akapani kopi pasu pasuna
Mau lihat ya? Bagi dong masa santai. Ayo dong. Amang perko sinabi. Jaga mang. Kalau tuh nami atau nami, badang ma si dia lah baru mau tua sama. Jaga mang. Kita berlalu, saya sahabat. Kita boras 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 Jadi songonima. Alasama tua mau tulang nami marga manurung. Partikenon do kasibuan Romamo Raja Nabi. Jadi songonima ala nunga satu hita jujun ya mang burta kita parende puta Raja Manurung si bolin-bolin naro si anak kalu perserakan suang songonima nami di luar ton boru bere songonima nang tulang nami Raja Hasibuan bangihu mamu se tulang nami Raja Shopping asarap tu somai ta akatulang songonima pangidon nami. Bantulah subscribe bosku yang menonton yang masih lagi menonton. Bantulah subscribe. Tap layar ya. Oke bos, kasihlah yang terbaik, support yang terbaik ya bos. Dihida pampare no putu sere jesibu nang sumsumani pampare no putu guru mangalosa. Hutabat panggabe no dagal no turuan. Boru bere nang bebere la ding mehedeso. Alangaro gora-gora nih Raja Limang Burutta. Pokoknya yang terbaik lah bos, Kasih ya bos, like, subscribe, share, komen. Raja Shopping. Manak nong perjul nang Indonesia. Tulang Shopping, ngasok kamu. Tolema gabi majalah Horas. Jadi songonima dia mau menggur nabi siagian doa kasih Tuhan natorok tangan dobotohon ujung naimar segajang-gajang bakoni hatar sedonon alai jumuluh hai merseter para tetehok kami sanak kaningan dihamu siagian do hula-hula muna huta barat masa bang do aka pertikian jadi boleh dihaim manurung do asiwan iko bumbung do sutung arok kamu maru utumut gabe ngarela hami mula arsine sianon gabe baik dah. Jadi songonima alai sot do tulang nami Raja Siwan do shopping dos marohamuna tulang pajulu mau pasal kami mikot tuhamu asa hai penong manipuli anggo gotang secara gotang mahinan nom mau lihat mak di hamuna Raja Namang Boru nami manurung ate di naong di pasahat tamuna tuhami tulang muna Raja Hasibuan alai haro besok di dusruhanta abang anda. Oke, jadi langsung songonima nang diang ginami. Si seda tondong mahita nungay terlumobi bede hamunang ginami mereka si hopping. Ala kebetulan si sada masuk do hita di son nungain. Ang ginami mereka si hopping. Inaruhaku nian ala si sada masuk do hita di pertikianon ima dina mangadopi gokon ni amang Burutta manurung asai sok kita si hobbing ide na side naruhaku alai perhutaun do si hobbing naruhaku asa do suruh hantai itu tujuan kurang na dia unangan non salah dipakatayok kita si bersiga-siga kita dia kapakatayok jadi buha do sumaruhanta jadi mau lihat mak gabe majalah horas menang jala gabe didokna tua-tua gokoni nasi pemaun jojo sialusa dison rodo hami tulang muna ima hula-hula ni hula-hula muna marga Hasibuan mangadopi gokon do jojo muna ima di pamasu-masuan di pahopunami sipran ipan dohot boru nami boru huta barat apa-apa tibet kenon marhitei di haroronami kerajaan yang kamang boru di lasni rohanami di pertikianon ima songone dok nyamang boru nami nang kaningan
marga manurung nungak tu singkup na kani dia tahun di tangon dia kaporas pirate kamang boru di haroro nami di son di nama ngadopi gokon di jojo ni akamang boru nami marga manurung tulang muna amang boru nami marga manurung huwan hamido ima songon ulus nagajang sitoro Prabu nang dia katamiang nami akamang boru asima rohani Tuhan tujuluan dari on tarlumobi mani pohon punami anggiat matutu nagabe keluarga situruan keluarga nadengkanon tujuluan dari on marhita di haroro nami kerajaan memboruhuan hamido ulus nagajang sitoro Prabu pitanami mau tua mata nomor tua di bata asima tutu rohani Tuhan asma mitta maun asa gajang barita gabe gajang barita horas asama joman sajur monok makirap sen na dumao dia kapang gabean dia kapar horason tarlumobi mani baho punami si Ivan ni nama muka pardongan saripeon asa dohoron nai masong hata nama tua asa tiodo ay sumur gajang do ang ini bodar saat mabaho punami si gajang umur tujuluan dari on ihutma nagabe si toro pinopar jadi sokoni makarajan emang boru molosian hami tulang muna marga hasibuan hata nauli hata nadingkan hupasa hatami matotong tuhamuna amang boru nami marga manurung Mulia tema tulang Raja Hasibuan bolo tumpe gabi numilik kamu jongjong pay mahami posrohanay perlepas pusuro akka kamu tulang nabro na tulang nal jadi soalnya mari kita namar rumah tubuh berjulur mau pasat